Patalo fatu telefono radio Samoa le nei tai au, alo mai o talo lesa lua. Tele swinga ese na sang male koviti, ma o le isi tu o le swinga, o le awala e whai ngā luenga ai, a toa ma me e ave i ele wha mua a tangata whai ngā luenga. O le maumai le tele o whale whai ngā luenga i so o se vaenga le kilo pe swinga e au fiei wha ma vaenga mai ngā luenga. Peitai, a tu mai ini usila, o le alava o lo o tau fetu una ile toe fo i o tangata whai ngā luenga i ngā lulue, a o pūlenga o ngā luenga o lo o tau mawhai e toe tau whaapaleni ina ia benefiti umai tu e lua. Iso enga wa mawai o le lua vai tolu o tangata whai ngā luenga ni usila, ua suia i tu ai ngā luenga, ma whale whai ngā luenga i mana na o iai, talu mai le lua afe lua se fulu. Ma o lea fo i o lo o paso lava le tele o pisinisi la i te sa ili ni tangata whai ngā luenga. Tala mai au se talia, o lea ua whai ele swinga i nisi o kamupania whaata ita i aile na o le wha aso whai ngā luenga e ngā lulue ai. Mai reporti wa sawe tu sa matala le 7 News au se talia, o lo o manuia. O le trial le nei wa mawai, wa sili atu ona le leo na whai ngā luenga, ma e whaapea wa sili atu ngā luenga e uma, ma toe fo i maile au whai ngā luenga, e malo losi toe tino u. O se tasi fo ile nei o trial o lo whai e niso kamupani u mia tuto o tasi i New Zealand, e pe ona mawe talafou, ma e whaapea o se tasi swinga wa whai ele to a tele, ona o le tau ma whai ia whaatu mau, tangata whai ngā luenga. Le fia le to atele wa umano fa atau tickets o le ulwa i kone seti Ed Sheeran, ina ua to e sautala, ua le tau nu. O le kone seti le neo le malanga ta amilo a Ed Sheeran e le i umi se taimina fa asala la wai, a e tau lia uma. O le ua to e saule tala ua le tau nu umafua mai le telo mafua anga, ua a fia ai lana malanga ta amilo i le lalolangi. Peita e se mafua anga i le o tali tonuina i le to atele, ona o le ua tele ina tatala fai ngā malanga i so o se vaenga o le lalolangi. O le kone seti wa leo o la Samoa Februari na tu ule whai le Sky Stadium. Ma o le o tu uatu i pā anga wha atau le ava noa e suia ai anga i le kone seti. O le a whai ei au kilani i le aso se fulutasi. Peita ia na o le 5% le pa u mo le aswinga. O le to atele wa wha alia le fia i lunga o tala le Herald, e wha apea wa uma o na totongi pā sese ma whale tali malo, a o lea ua toe sui i le taimi muli muli. Le i loa e le au whai lafu manu i Northland, po le ale me o le a whai i ta i whauolo o lama tia ia lātou pā māmue. O le levo le pō le wha apea oso wha ia i ta i whau le tele o lafu manu nei le tui mātu o le atunu. Ma ua mamate ai le tele o māmue, pōvi, mamoa. Mo le mawaise tasi o whai lafu manu i tala le tio ni usila, wha atolu le leono oso wha ia i le pō ma e masalomia. O ne ta i whau e le i lesi talaina. O le ana tau mawhai sui o le council le sa ili ta i whau nei peita ai, e le i manuia. E le ngata lao le manu o nei whai lafu manu ia lātou lafu, a o le tūpe alu e toe avea ia wa aile fōma i manu. Ua mamale ngō le whaipule o tauranga, Sam Affendale ma o leo le ato e fō i le pāle mene. I le mai aio so eso enga whaia whaasanga ia Affendale a o iai ia onga. Na sa wele whaasilisilanga mai le perisitene o le vaenga le National Sylvia Wood. I le whaasala laungai whaapea, e le i mawhaiona wha amau nia iso eso enga na whaia tu ua inga o le bullying, ma e le i ai fo isa isi na moli mau, o lea na a fiai. A sauno ai male taita e le National Christopher Luxon, o le ato e wha e le whaipule, ma o le a fo ina iai whaatasi ma Affendale, i le taimi na sa waile wha asila silanga. O talia male wha aftai e le whaipule na wha amalolo le wha ai unga watu ina mai. Ai mai le sui pa le Mia Grant Robertson, e le i whetau i le taimi na sa wailea wha asala launga, ona o le aso lea o loo whaiaito e sauning o le tamaita i tupu Queen Elizabeth. Matala muli muli, e tatau ona le lei ato atoa na wa ai tangata mātutua o lo ono nofoi retirement villages. O le tala lea wa sauma le reporti o le Health and Disability Commissioner wa atatau i le tina avalu se fulu mo na tupu, le matua o lona soifua le ana ma watu o pa u mai lona nofua i Selwyn Village, mai whaapele Italiaina lana tālo sanga, e ave ia e wa aise fō mai. Reporti le tio ni usila, o le toi fo ia tuai o le tangata le o whai ngā luenga wapa u, wha atoa ave ai loa. Mai le sui ko mesina, e le tupu pe ana whai le tiu tio Selwyn Village ma ua tatawai, o na manino ta iala pe aalia e mai mea whaape i totonu ia no fuanga. E le ingata ai le Selwyn Village le finangalo le sui ko mesina, whaapea fo isi no fuanga whaape nei ia o a oina mai i le mea tupu. Wa whaato esele the Selwyn Foundation i le a inga o le atina. Tala na o le tai au, manuia le nei aso.